E komiti loka LOC1 ochalo lakum otemulo ngino kisida tipruchna lolo e poto de pedo sa diekun etunganan lo ikarne peta kaiseune alu kanyare lode maikinta e Vincent Sujo kama deja situngaluda unyasi runtu singesi Kanuda Akoko ne mongama maike Samuel Silang lodera LOC1 ochalo lakum nyesida e balebe Kanisan tomon nepata kala digana kaisa record apota dumutu ikidis echel na ye sebe esni jasi kilinleje rex je to ngana lo emete mo poloke ilo to sai riki na posa rex bole be e jai boy sisina wo se victoria to ngana lo na rai ne o center kiraka kesi ne so ngina ai re kiri kukutu metubit siria makiri so kwa na e balebe e meri se mongola bim ne jo na cheke sete ma be dio number do be dio balowa ma me dio balowa le wan la je ile ma ajansi do kada a permit no veterinary office Valentine alugu Ediope kaluda ya itosinu da yuara ngesi da ikeuniti obalebe eromo potebua seberto makani ni kosa iwa tone ra iwa ro toni kule peka Emong atakanon apolo kada utu di kule peka chamanarbe e jaile mi ko kenda nyo Emong konyi so ma utu nyo e mistake alo salatu ni nyo Emong lo mama rai lo ke to na da na tukule puka itemoni nyo akiro ne da down elo pe Emong elo pete chuta iri keke Emong abongori ai orebe bongori de kona ke sa itemoni ai nyi tikete kokebe nyo bobu ai na kinyese lo si ba la chu na Emong lo mama rai lo ke ai jula ke ndo bongi sa le mu no la rai la mama ke Jo Emong e kansela lo de egwu ekiniti tungaludo temlo ngino district alo kokumi ngesi da ikeuniti obalebe elo pede no makindwere ni simu bone be obalo ne ajenga no mama patali bone bane kansala obe doja mpatali ni mo mama menga jeni no elo skinta swam kumbe a hotel pa emoti e ponelo yata nyese tunga atwani king yese no ajeno to kamo to ngana do mami tete mi kintor mami eruo mi ngoni do reto enilo jeni soch kelembe jok jeito mo kanisa do ngari ni kintele mawala ile Vincent Sujo ngesida pegare to balada ebe alos kinete kemere ngesida Akoko Emong konyo tupite takiro no da akope kwa na langiri kisinge si orekej oraida anu ikamnara kedalupo ngesida ena kiningese kune mongolo tete ritunge pele kinete chut ai chuta raijarake age uno ngepune ngona kwa na akaji gatwa dikina kwa gitonga kwa na ya ida mete ngamongolo boreno ai lato rai lato igamre mo kido jelena elo saka bala kwa ngodo ngone lukin ne sebona ka na kwa to ngara ta kwa ne ja akitenga bala gire boda la ko na kwa nikira kwa to kwa na ela to ngoke de mo ngoni ma nguni dise to ngana ne nyakara ngebo ngonto no rebo aporo ke na ibo badila di bobengo alu te reki ni mo na akoro banga alu ta ela ta anwa mo atwa na re adumune ngopo ngone ngakora alu te do ke dalo pa konye mara kapere ke ta kokora alu te ni bisida Steven Akol Ediope otoma pitan ngesida pipileta unoi nyura ngeta tebere ngola e pitu ne kemo na lope dolo bangita e buna kokwa erono e kodongol ti million ni uni ai la musa chamanar e piko oyanga rai wen ache kiro ti itini nyesi na radio pere ngese twenle kanisa lode Ediope tinyini aine ni saswa makirongo Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District